ni tla siang lo lelram England han soi dek dek to hi chuan lal chung kwa royal family te hi kan ril ruwa alo lang hal thina ti hian ni lo ngai to ve to ngayam England lal ro pui ni so tak mai kum engemaw zat England lal ram zau tak op mek tu Queen Elizabeth panina hi boral ta se tu in nge lal na changanga engtin nge heram rau pui tak hi angong zelang ti hi England lal no Queen Elizabeth panina hi kumsang khazakwa somnga pani dei to khan kumsom ni pangami ni in England lal thu thleng hi alo lo chan dei to a maktak main mai chiam ani se ro rel thiam tak tun ma changin khovel ram sang sang bi puite beng khon le ngai nat lo em ani a England ram mi puite po in an za in an ngai na hle ni Queen Elizabeth hi engtiang cheu upangi ani ti hi ilo she chiang lo mai thaya German dictator Adolf Hitler hun lai te Cuban Missile Crisis United States le Soviet Union in kara in beina thlengte kha Queen Elizabeth hian a she phak veka mitam zok chuan Queen Elizabeth telvelo na shingun chu kan she thiam phak lo zok hial ome ama hi Commonwealth nation shwai tu lu berani boka khovela me cheram shwai tu ni rei berte po ati thai hial ome tun hun thlingin ram shwai tu lu ber alani zelani Queen Elizabeth hi akum atam to in alo upa ve ta hlemaya engtik nia emchuan he alal thu thleng hi akal san alangai ve don ti chu thil chiang sa ania England lal nu ro pui tak Queen Elizabeth hian alal thu thleng hi local san ta se eng ang che in nge anram a ngonganga tunge alal thu thleng hi changang ti le engtiang takin nge anrama hian an puan zarang ti te chu kan chui zau don ani pakhat na chuan kumtam tak chung ngetle ralmuang taka England ram pum pui lo op to tu Queen Elizabeth hi aboral ani chuan nasa takin bipuite a thonge dona England lal no hi boral ta se kumtam tak chung enghel nei lo ralmuang taka lo to thin England mi puite chu nasa taka an chi ai arin ombaka heti taka mi pui ngai hlutle du em ani se chuan Princess Diana boral juma mi pui sang tam takin lal in hung shul an torna le an uizia lan tirna na pangpar tam takan da khom te pok ha a aina sa fezokin an lal nu ber hi aboral ani chuan torna le sunna na satakin anjam mi puite hian an lan tir nge hin arin oma mi puitam tak chuan chi ai phadon ti achiang reng mai ni panina chuan London Bridge is down hei hi London Bridge achimta ti na ni lava lalnu aboran nuwa khovel ma sha tirna puan chhuwa dan tur kot ani engkim kalpui dan tur felfai taka duan sa vekani a hetianga kot man hi lalchung kwa te hian anjing hlia lalnu thi thu hi ama enkol tu bik doctorin a private secretary Edward Yanga Colin ashilanga chu chuan prime minister hena a thlen vele chhokanga ti chuan lalnu thi thu chu kot mangin London Bridge is down ti in apwang zaron ani ti chuan British Foreign Office in Queen Elizabeth in how to lo berdin hun achilna government som pangale Commonwealth nation somthum paruk te bia in lalnu thi thu ashilanga ti chuan an puan chwa rwal vekin Royal Family ti official website ta tarlan ani ve ngal bok don ani pathumna chuan parliament member zong te chu parliament house a thukhom tura bai sei ania ti chuan member house shat puina in lalnu thak tu tur chuan ramro rel turarin omna thu atiam thei don ani Queen Elizabeth hi alo boral ni chuan lal chung kwa Royal Family te hian lalnu dam lai reng po in buaina sa neu an lo nei to bok nen anin hmir ngau vak mai long mo ti hi kan ngai to na alo om mai thaya ani na taka chuan lalnu hi lo boral ta po ni se lal chung kwa shim hi chu an buai pha vak arin om shan lava a chan chu Prince Charles hi
ayo tu turarin le bai se loksa ani wangani herin omna thutiam hi lalnu boral na changa ani khatna nei turaniang amai ro chu Queen Elizabeth ayo tur Prince Charles hi anupui hlui Lady Diana chunga chedan le rilruna taka siam thina wangkhan England mi puite hian anla huat ron ranga lal thu thleng hi lo changta po ni se tuna England mi puiten Queen Elizabeth ti an ngei natle an support ang hi chuan an support thei arinom chia lavani Queen Elizabeth hi aboral ni chuan Parliament the House pani House of Commons le House of the Lord te po an zana lan tiar tura phut ani boka ti chuan Parliament chu ni som chung khar ani nga political party shwai tu te po lalnu an su na lan tiar tura bai sai ani bokang pathum na chuan Commonwealth ram te hian an ma nin ram shwai tu na yin independent ram ma ni se Queen Elizabeth hi Commonwealth ram zong zong shwai tu luber ani a alo boral ta ni chuan afapa Prince Charles chuan alal na chu arau chu nanga Commonwealth ram te thlop na po ati chakle zwal turani pangana chuan Queen Elizabeth hi alo boral ni chuan anjam flag antar chho hau zong zong chu an hlip thlanga infiam na lam reng reng chul ani bokang chu mai ba ka anjam poisa currency note le coin sa Queen Elizabeth lem chuang te po Prince Charles a ayo tu le mathak thleng ani nga an national anthem long live the queen lalnu damreng ro se ti po long live the king lalpa damreng ro se ti thlak thleng hlok tur ani bokang parukna chuan anram economy na sataka angong pha rin ania achan chu lalnu an vuina hian nili chung zet aw don wangani ni tinin mi puiten zana le an to nalan tir theina turin akwang chu dakar somni pathum chung to thei tura ro man ani nga heti hun chung hian dor te kharvek ani nga bank te po kharvek aniang chumai baka London Stock Exchange po khar ani tel le zelanga nili chung zet mai Stock Exchange nen lam khar ani chuan an Stock Exchange ain thak dang lam pha dor thei don ani lalnu vuina hun nei chung zong chu national holiday pon ani dona Britain chuan billion khata changa billion rukzet mai an hlau thei hial turarin lok ani riak mai ni pasarina chuan Queen Elizabeth hian fa pali tu pariat le tu chuan pangana ya atu chuan Georgia Charlotte le Louis Prince William le Kate Middleton fatetan po chana na satak ani le zwal ngayang tu te po in kan pi le pu te hlut na le mindua thiam zia te an thon thu min shil thin te le mindu sakna zong zong te hi a thuk zia le ril zia chu kan chevek mai ome chuti ralin kan pi min mangai ngoi ngoi tu te chana zia po kan che thiam thavina rin om Prince William le Kate fa te chuan an pi Queen Elizabeth hi a chan chin le ama an sheman ngei dona amai ro chu Prince Harry le Meghan Markle te fa Archie ro chuan chiang takin api hi ashaman kherangem ti ro hi chu shiat ani lavani Queen Elizabeth hi akum alo tam ve to boknian ma se mak angreng tak main henglal chung ko tha haute hi andam rei phian zel maya Prince Philip po kumza pani mi ni in aboral ni kha Prince Harry fa pa Archie hi chuan api hi chiang taka shiat ve man arinom lava a unaw dang ti aya avan doina zok po ati thei ome pariana chuan King Charles pathumna Queen Elizabeth thi vele Prince Charles chu lal aninga ahming athan phalsak aninga King Charles pathumna ni tura bai sei ni hetiang din huna hian St James Palace Assession Council meeting nei ninga formalities zong zong nei niang lalnu thi nuwa nikhatle a unauten ceremonial taka akutan fo nuwa lal tianem he aninga thupuan siam ani bokanga Charles hian Scotland Northern Ireland le
Wales te atlo do na ni lal anga thu soi masak ber chu St James Palace ani nga King Charles pathumna ani anga lal lukhum akhum hun tur hi lal no vui ani changa thlainga mozat nuwa Roman ani nga Prince of Wales ni na po Prince William ne na lanchon ani bok do na ni pakwana chuan London chevela ko shan shanga dar ti rik ani nga Westminster Abbey dinner bell mingthang tak lal thina an ti rik chinang bok kha ti rik ani nga hun poimo tamjok ang bokin Westminster bell chu ariang hemei ba ka hian St Paul's Great Tombo in ati rivedon bokani sumdon na te theater tele inviam na mun chen khatte chu kharlei lokri aniang rammi puite chuan vui ma in lungai na le sun na hun an mang thei bokang hius chuan ni som chunga ni arin thu asoi bokani hemi chung hian lalvui na chungchang chipchiar takin ti chho ani anga National Minute Silence chungchang po kimchang takati chhuani ang tiin hius chuan asoi ni somna chuan lalnu chon na mun hnung ber Westminster Abbey vui ani hnuwa lalnu rong hi London khopui pon lama Windsor Castle shwai ho ani nga kumzabi tam tak chung chu lal chung ko member tam tak chu St George's Chapel phum ani to a chapel hi kumsang ni somperia da Prince Harry le Meghan Markle te in na mun khani boka a chol na hnung ber chu Prince Philip bula aumdona arwang chu arwang nen Windsor Castle King George parukna Memorial Chapela son ani arin oma chuta chuan apa ruang po phumani ti in gaule chuan asoyani Philip hi tuna hian Chapel's Real Volta vuania chuta chuan laldang chen khatle lal chung ko member te po an phuma ma se King George parukna Memorial Chapel chu a chung ko dang te phumna mun ania Queen Elizabeth pa chu anuli afarnu Princess Margaret tenen phum hau anni thungani engpon hi se England lal chung ko te hi Christian te tan chuan an lo poimu in Queen Elizabeth pakhat na hun lai tak tak kha chuan khovela England ram chu thil ti thei ber le chungnung ber an ron dia khovela mithiam tak tak ten Bible history anan chui chian chuan Queen Elizabeth pakhat na kha Bible chut le khovel mun sang sanga thedar phal ma saber tu alo ni reng bokani Queen Victoria lalram obzau takha a hun lai chuan thil ti thei ber le lalram zau ber ania voi khat chu ramdang lal fa pa in an ram rau puine thuruk azota Queen Victoria chuan Bible le kan lal pa pathian chu kan ram rau puine thuruk ani e ti in alo chang heng he bokani